Kenca bage mulihken Yesus kule pardano Galilea. Igelari pe dano Tiberias. Enterem kala ngikutkan ia. Sabab mbo idah kala tanda-tanda sengget si bahana. Pepalem kala si pinakitan. Jenari inangki Yesus sada ulu. Ije kundul ia ras ajar-ajarna. Paksa sindai lanen dekah wari raya Paskah kala Yahudi. Ipernahan Yesus keliwetna. Jana idahna entrem jelma rehen dahi ia. Maka nina Yesus man Filipus. Ijan dia baci situ kurpangan guna kala si entrem enda. Ikatakan Yesus bagi guna nguji Filipus. Situhuna ita Yesus ngakai siman bahanana. Ngaloi Filipus. Amin kentisi pe kala sinteram ibreman. 200 duit pira pelabias. Man penukur pangan Ngerana ajar-ajar Yesus si deban. Andreas sembunyak Simon Petrus Nina. Ijendali sekala dana-dana. Ibas ia lit 5 kibul roti ras 2 ikan. Tapi litkin guna naman kala si bagenda teremna. Jenari teridah Nina Yesus man ajar-ajarna. Suruhlah kala si entrem enda kundul. Ibas ingan burdukutna. Maka kundul kerina kala si entrem dilaki saja teremna 5.000 kala. Ibuat Yesus roti ertoto ia ngatakan bujur mandi bata. Jenari iila kena roti man kala si entrem. Ikan bagai kange ibahan Yesus. Jana kerina kala si entrem man asa besurna. Kenca besur ia kerina. Nina Yesus man ajar-ajarna. Pepulung kerina si iba. Ulalit siti terbuang. Maka ipepulung ajar-ajar kerina silit iba lit 10 2 sumpit buena iba roti si 5 gibol dai. Ngidah tanda-tanda sengget si bahan Yesus nina kala si enterem. Si tuhuna enda menabi si inggo ijanjikan di bata reh kudoni enda. Ieteh Yesus maka ate kala si enterem maksa ia jadi raja. Maka lawus Yesus si sada ibas ingan enari. Kencaben wari laus ajar-ajar Yesus kudano. Idatasina perahu jenari berkat ia ngepari dano ku Kapernaun. Sembagus pergi. Yesus lenga dengar dapeti ajar-ajar paksa si angin mete rembus. Janah lau pe ergalumbang. Kenca kira-kira 3 entah 4 kilometer. Ajar-ajar engkayu perahuna. Idahna Yesus erdalan iba bolau deheri perahu biar kel ajar-ajar tapi nina Yesus man bana. Ulah kambiar aku ngeenda. Maka alum meriah ukur ialo kena Yesus kudatas perahuna. Jadah mintes seperahu ku tepi ku ingan si tujuna.
preman 5.000 kala. Sada ngenca perahu i tepi dano, idah kala si enterem asum berkat ajar-ajar tare perahu, iteh kala si enterem, maka Yesuslah ikut berkat. Pepagina reh piga-piga perahu i Tiberias nari, janah ngadi dehirekan ingan kala si enterem man roti. Kenca Yesus ngatakan bujur mandi bata. Tapi kenca idah kala si enterem, maka Yesuslah ibas perahu jana ajar-ajar na pelang. Maka idatasina perahu jenari berkat ia ku Kapernaum darami Yesus. Kenca jumpa kala si enterem ras Yesus ilepar dano. Nungkun ia man Yesus. Oh guru, diganai kam ku jenda. Ngaloi Yesus. Ku katakan man bandu. Si Tuhuna idaramindu aku. Labo perbahan yang kandu. Tanda-tanda sengget si kubahan Tapi perbahan enggo ipandu roti sebesar. Ula carikan pangan si banci melengas. Tapi daramilah pangan si banci mereken kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin. Pangan si enda mepagi si ibreken anak manusia si isuruh di bata man badu. Sebab di bata bapa enggo mereken tanda pengesahan man anak manusia Jenari nungkun ka kala andai. Kai dagi harus si bahan kami. Gunandahikan dahin di bata. Terjawab Yesus. Si sentu duras perhatian di bata ibahandu. Telah kamu manbana si isuruh di bata. Nina kalae. Tuduhkan man kami tanda sengget simbelin. Gelate kami man bandu. Bahanlah kai atendu. Nini kami nai ipan namana i gurun pasir. Pagili tersurat ibas pustaka si badia. Ibreken naman kala roti sireh i surga nari. Ngaloi Yesus. Kukatakan man bandu. Si Tuhuna kai si breken Musa man bandu. Labo roti i surga nari. Papangku ngesi mereken roti si tuhu-tuhu sire i surga nari. Sebab roti si ibreken bapangku ia sire i surga nari dengan si mereken kegeluhan mandoni enda. Nina kala andai. Opa, breken milalap roti man kami. Ngaloi Yesus. Aku kap roti si mereken kegeluhan. Isireh dahi aku lanai ia melihe. Isete man bangku lanai ia puas. Enggo ku katakan man bandu. Maka enggo ida hindu aku. Tapi lakam te man bangku. Kerina manusia si endesken bapangku man bangku. Reh ngepagi dahi aku. Jana isepe si reh dahi aku. Labo kutulak. Sebab aku enggoro isuruga nari. Gunanehken peraten si nuruh aku. Labo gunanehken peratenku. Sura-sura si nuruh aku megelasada pe ia. Labene si enggo indes kena man bangku tapi gelai baswari pendungi pagi ku pekeke ia kerina ibas si mate nari
Sabab sura-sura bapangku ema kap gelakam singida anak dengan si man bana ngalokan kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin. Jana ibas wari pendungi pagi ku pekeke ia ibas si matenari. Perbahan ikatakan Yesus maka ia meroti sireh i surga nari. Jungut-jungut kalak Yahudi nina. Ma iya kin Yesus anak Yusuf. Si tandai kap nandena res bapana. Engkai ka maka ikatakan na ia reh i surga nari. Perbahan si nina Yesus. Ulah kam jungut-jungut. Labo isi pengasup rendahi aku adilakin itaruhkan Bapa sinuru aku ia man bangku. Jana ibas wari pendungi pagi ku pekeke ia ibas si mate nari. Ibas kitab nabi-nabi li tersurat. Kerina pagi manusia diajari di bata. Kerina si megidingan ngaloken pengajaran Bapa rekap dahi aku. Labu ertina maka enggo lit kalak ngida Bapa. Tapi ia sireh ibas Bapa nari ngenca enggo ngida Bapa Ingatlah kalak site ngenca ngaloken kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin. Aku kap roti si mereken kegeluhan. Ninindu nai ipan namana i gurun pasir. Tapi mate kange iya. Tapi roti sireh i surga nari lah bagi. Kalak si maroti enda lah bagi mate. Aku meroti si mereken kegeluhan sireh i surga nari. Kala si maroti endang geluh merasa lalap. Roti si ku berikan mekap dagingku. Si ku endesken gelah terkelindo di enda. Megi kata Yesus enda rubat kalak Yahudi sapi-sapi ia nina. Kuga dagi ibahana mereken dagingna gelah sipan. Nina Yesus man kalae ku katakan man bandu adilakin ipandu daging anak manusia si isuruh di batae janala inem du darahna la bolit kegeluhan ibas kam ise man dagingku dengan nginem darahku ia mengalukan kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin. Jana ibas wari pendungi pagi ku pekeke ia ibas si mate nari. Sabab dagingku me pangan si tuhu-tuhu jana darahku me inemen si tuhu-tuhu. Ise man dagingku dengan nginem darahku yang geluh ibas aku jana aku penggelu ibas ia. Bagi aku isuruh Bapa sing geluh jana aku geluh erdandanken ia. Bagi mepe kalak si ipanna aku ia ngeluh erdandanken aku. Endange roti sireh i surga nari. Labo bali ras roti si ipan ninindu nai. Ninindu si man roti nai mate kange. Tapi si man roti enda ngeluh me rasa lalap.
Nina enda ikatakan Yesus i Kapernaum, asum ia ngajar i rumah persembahan. Megi kata Yesus antara majar-ajar Yesus ngerana Nina. Pengajaran na indah meserasa, isi ngasuk megi kenca. Amina, ia langgir sinuri kencaman bana. Ieta Yesus maka enterem kalak jungut-jungut karena ia. Maka ninaman kala tondal kino kurundu megi pengajaranku endah. Kugan dia adi idahandu, anak manusia sire isurga nari mulih kenangki ku ingan nanduge. Ingatlah, si pegeluhkan manusia kesah di batakap. Gagah manusia lah bolit ertina. Kata si enggo ku katakan man bandu rena ibas kesah di bata nari. Kata si mereken kegeluhan man bandu. Tapi lit piga-piga ibas kam late. Tang-tang nanari nggo iteh Yesus. Isi pagin silate man bana. Jana isi sindayaken iya. Tole nina Yesus. Perbahan si maka ku katakan man bandu. Isi labo banci dahi aku adilakin ipesikap bapa dalan man bana guna dahi aku. Erdandankan pengajaran na enda enterem kalak nadingkan iya lanai ikut kena Yesus. Maka nina Yesus man ajar-ajarna si 12 kala. Kampe itading kendu atendu aku. Ngaloi Simon Petrus. Oh Tuhan, gempa isi kami laus. Katandu kap si mereken, kegeluhan si tuhu-tuhu sila rekrik-krin. Benuari tuhu-tuhu kami maka kame si badia sire ibas di bata nari. Nina Yesus man ajar-ajar makin 12 kala kam nggo kupilih. Tapi sekala ibas kam iblis kam. Maksud Yesus si Judas anak Simon Iskariot. Sabab amin nagia Judas sekala ibas ajar-ajar si 12 hidayah kena Atena Yesus.